Say when you me free, oh I be demo. I don't know me go, I don't know me go. Samana Masia, Namayo Tiafo. Samana Masia, Namayo Tiafo. Samana Masia, Namayo Tiafo. Samana Namaya Bonia Yafo. Samana Masia, Namayo Tiafo. Samana Namaya Bonia Yafo. Samana Masia, Namayo Tiafo. Samana Namaya Bonia Yafo. Samana Namayo Tiafo. Jim FM 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM. Jim FM.
better than
no atujum Ɛberɛ so a naso ɛna waso gusa oti ene ɛyɛ fida edikan ɛwɔ bosome ɛto so ensiamu onyame de akyɛn adom ne nti yɛkɔyɛ asaba Ɛberɛ betumi aso na wawo brenso so a ɛsɛ nti brenso so a naso ba na de mumbu amena for program no I want to dedicate a program for my dear mother for today at least the program na de ma ye maame afia owusia Christiana Asante maame bia ye wo no pribia atwam na nyame adom Ɛberɛ ye no wasan fa na de ko mama baby obi nyame asomdwe enka o amencha doctor Ansana BBS doctor nyame asomdwe enka o asomdwe enka o so ya ma yako sedin kafra sedin kafra me nsane nyina kuseka ho okay adumi sindi sa na mbaye asoko bas Obaro Nami asumdwe nka ho so na pom ye de Adom Darkwah eda Jesus ye da wasini akire woni doctor you say na wo ka gumusa last week no na ye kan wo fidie back no so say wo ma mentan wo ntia ba ma tewu anka ye bebo afa me papa wu pen but wo ma me no ntan me ma me wu no de man you say betimi abasa na me nyi di say wo ma kwaku enna fimu a ka ufuruma because ye di Mother's Day no na nche and ye betina kan na me keka nsem ya no taika say kwaku mi wu amedase me tiazen su medase entina ye mfumu because me te so ya no say bra no am me ka ko ye no ano no but ni nyina de nyame yi ni na pede nam ne kwanse so no na de fa me pena me yekum ewu na so ye say me yekum ba mi sun ye mum me hu say o frame me na me ntimi control me ho gra afi wa kai say mre bi etwemu no me no now ye won fi bi a na ye di say obema e wo so tumi so oh we dey na say bisu obre no na aba no obre no so a ese usu ami na doctor na me ida ya read me no mama ai also when this about some drive me na ma fa car na nkopem anyway bishop also ya dey pa in fact on so ofre na me ntumi oi na wasan frɛ me say that bi na dey me kasa anyi but din na edimanya me I was from Pachomus mo te say baba sa onene wofom Nyame adom Yeda Yesu ase mama yenfa ncha kese ma ye bishop Dr. Egusu ansa e wasa kwanya wade ama yen se efide bia nso enya kwan ba na ye betin fide Yesu na ye di nyame asem ma nyame mba bishop nyame asumdwi enkan edas bebre e chama Monica na ye da wazen so ne nkran hyensa ode ahyen ebi nso ye de ncha kese nso pa ema the moderator of the General Assembly of the President of Ghana. We say a name penifua kakra cause sank for that play. Papa moderator was saying now me come home pa Samson clerk of the General Assembly papa Reverend Dr. Nino Donko papa nyame asumdwe enso enkam na fe so ye chairperson Gan West Presbytery chairperson papa Amakunyako Daniel papa nyame asumdwe enkam ne mama nyame asumdwe enkam nyina doctor de ne nyame adom abusafo okan ho anti na ye nkwa ho bia so enda ho no ewufia Dr. Mpaibo Nante oha mambi eframe na oni midin komo no se mo ba mo manetimi gi true much me say mo se Dr. Mpaibo Nante ena mo kunya terms no me say baba de man no anyway I was say Doctor when you be the just say how we breathe because there be a bompa na na monta ni and the bompa my stra wa da room ocha so nyame ya da wase anopen so wache amaso yeso yeti pejafo wa peja yeti ya da wase eno anadwo ekoda ye nim ye ho so hwe no wura mama de pa bi achi yensin omo a omo da fiase yensin omo a
omoda yaresa bi adom bi yada wase wo ne pa bi e de mayen de ne etiefo nyina hye won sa no kai meye dede ntuatua wade hye aso fa wasem so hye nkran fa wasem so ema adom bi emra wo bi so fa wasem so Emma will be a kuma yam for wasam so my who and moon Yesu dem oba no kronkron dem amen 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 ne bi opa amen na bi otifi yesu timi ka amen ne bi amen osia amen na o kan nti sa abosimi onyame o mesra o amen o mesra o ye be hwe asem no look asem party ba ko di chemu aduenu nsia aduenu nson ene ngotwe I believe we manage the kakra but many musane desi wa Luke chapter 1 26 27 28 ye hu ya kinka semi wo Luke asempa eti ba ko chiche mo eduenu nsia kwesi eduenu wotwe na bosume a etosu nsia no mu no onyankopon soma obofo Gabriel ko Galilee krobi a wo frɛ no Nazareth mu ababa bi a wode no ama obarima bi a wo frɛ no Joseph a ofri David ebusua mu awade nkyɛn na ababa no din di Maria na obofo no ba ne nkyɛn bɛka sɛ ma wani nye wo a wadom wo Awurade ka wo ho otwas kosu kan na kuma tu na sam no na odwene ho sɛ enchia beni na obofo no so ni say nsuro Maria na wonya onyankopon ho adom na hwe wo benyinsen na wawo babarima na wafrɛ no dia owo sorosoro ne ba na Awurade nyankopon de neja David ahini be ma no na obedi Jacob fie so hene dapem na nahini no to rintwada Awurade asem nie na sinka Awurade asafko bas yenkoy Odyssey 32 fancy wa. Back to you. Luke 1:26 to 32. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one. The Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end." The word of God. Thanks be to God. And his kingdom there will be no end. Emi yeboa, because I've just hand up painti oko Adom 106.3 on Facebook a obi hu live now so the odi abana timi aboa ama nema timi akoso ahye nyankopon de nim ebia na odi birthday bi ananse nsema ye kan so wo hu sia hu bia pesa odi ba na odi abana ahye nyankopon de enu nyam emi yeboa say praise the Lord, hallelujah. Emi yeboa say good morning daddy, watching you from UK. Yeah, that say UK for once mo hwe yen muni ma gro no so enye de yini baba kon o say odi men so say good morning daddy and leave. I'm watching live from Aguna Swedru. Aguna Swedru. Priscilla say Asumji Enkamo, watching you from France. Yeah, that's the same Moshe Yen. One more so Peter on the sense and one I may want pay the mamu. My dear papa Nyame Islamum. Someone say me too watching you from Odan Iribi. Wow. So interesting. Yakumi or say Asumji Enkamo, watching you from Amsterdam for the moya dear papa muti Adom FM Nyame Islamum. Inya David say Nyame Asumji Enkamo, peace be unto you Adom Nyame Islamum papa. Yakumi or say my condolences to you and your family, papa. Mama, rest in peace. You, yeah, that's it.
nyame shira papa isi de bia dun de rest in peace in the gusu rest aka Peter Jomo osi aminu amen kesiye pa bakano akane yibra ebe no yenu ye ebe no so ebe hwe sisi kra na wotwe na afi ne ebedi won kra ba kon de mo se ne busafo ne koshi ai tafi ne ebe no ehun asemaka abusia bosumi nsiemu ena yewe ena yakofa asem kesi bi nso de abetwe se bosumi nsiemu na nyankopon esma bofo gebe we nya Michael osma no edun tokwaso na ya sma Michael but edu awo so there na gebe na eko nti Bible say yesma abrante bia anasa bofo bi fe no gebe maniko galleria krobia fe no Nazareth kronomu Miss Assembly ya masobri bi atwam last year ka ho asem na enda ye bompa na no anesan e de ye bi say bosimi nsia se nyame besra nemba so it's a month of visitation na nyame a osuma abofo no onimu nso fie kokwam ho no onim enda na ye mpa ibo wa so de na make cham say because baby na Mary shepa nyame timi suma abofo man ko hu no obra ne so na asom fa ba bia wo hye doctor Imsense no ediatro tifoti yada nyame ase nyame fanchi akase ema mebra pani reverend Samuel Yaboa entry former PTC principal just on need to district minister yeah mani bonabaso also tie no pay right boy nyame asomdwe nkan ye chebusuafo nyina aba nso ye chapa so ko PTC Debbie but nam ne we kropon near with the same district ampa kodwensu wachi kakra o me na me mo faminchi so rotifa ye be tu sa mo faminchi ye be tu sa oh yes we ko baby bebre ye eboa papa eboa e ma onya more experience of the work yeah maybe some way to me akọ wo mre na so Koku yawo divine visitation yami a wasra ne nkrofo ewo ho mebe kan baba de beye e de beye di Bible say na wonyame adwene mu no wonyame nyansa mu no esese ofa nipa so ebesra nipa na akinkansa mu no se na Luka chroman no so bosumi nsie mu bosome nsiemu of course so the Bible bosome no etoto ye ene de na nyepe but ye fa se ye bosome nsiemu but you eno no na obofo nyame bofo Gabriel ebesra abayo bia ye friend no Mary na o hye ekura biase ye bosome nsiemu na sene wo ka no sa bosome ye friend no kita wonsa twikasa kita wonsa eno trese samre na nsuo efiti ase etototo na aduane eni ho kakra na ye di gu apaso last year no ye dua ye kodua enti emaduane ho ekwatwe kakra uti makura asena me kai pa era makai makura ase too much and it's made the program so interesting because I was say yeah mad and so rare because yeah nkasa sorry and better na has yeah fa baby na yeah ba mentuaso boss amaduane ho aye den kakra enti we dey akwatwe yes tikasa just aduane ho aye den enti panifo eto sa bosomi so bokita wonsa because when kita wonsa obedi ne obedua obeye nia ensese oye na so bewia eno ne asem no na sa kita wonsa bosomi ena eye bosomi nsiemu a emre bi atise mu wo Bible mu a onyame bofo ebesra na ewura bi na sa angelic visitation no obaye no oka asem bi ose wo a yadom wo wadom wo asem a obofo no de bre Mary no ose wo a yadom wo ye kasa mre nsem we mra ye di bronya but this time round no ye fa afi bronya mu na ya twe aba bosome nsia kita won sai mu
sa kita wo nsa ya emu odin kita wo nsa ya aduane ho aye den sika ho aye den kita wo nsa ya nsu afiti ase egugu a ama efie aye bibibi samre na wo yokuani na wanua samre ya unya bibi unjam aduane adi eni bosome miensa echi itina se kita wo nsa now so in the midst of kita wo nsa mu nyankopon asɛm a wade ma obofo ne bre Mary ne sɛ ensuro wa ya dum kita wo nsa mu no yetime dum obi emane yeye oh Jesus kita wo nsa yetime dum obi emano kita wo nsa mu yetime dum obi emano eyeye Boniface yebo ase osofo Kofi Antwi God bless you osheda bodi papa say so e say onimo papa ase so Kofi Antwi na mi asumdwe enka omo anim ye na mfa title no sheda nka ho anka doctor na nka ho kra maso da say I want the WhatsApp number 0243024946 0243024946 but your free because you were afidie so but we are betimi afrey na oni edin combo I see ensuro wa wadum ese emre te se emu nseso nyam betimi adum ena wo mu nyam betimi adum eja wo mu nyam betimi adum ebi ana make say won so do she bi she fridge mu din ebi ana fi mpokra fe na wo kwakọ yi de woti wani bebia ento bi anim ba nyame se eye mre mu ye din so say wo wadum wo ensuro nyame kan wo ho nchia no chano pe bebia won so wo bia no say hey ensuro ma wani nje wa ya dum nyame dum nkwa dia senete bia no enije ebeba ozo ko bas ba cho yenko ovadum edinchia kesepa ma menso me chairperson amota bogan west chairperson me figa ankasa chairperson me fanchi amano the Reverend Dr. Abraham na parekwachi na say ye tie de obi eni onim na parekwachi o ba say ma menchiano mo ye chiano so mo da ho esesa da brenti no everybody say asema okay obi a on tie o obi be tia ka chere ko ba se tia o so be ye ana wa send me message yes ya na o mo tati ndi yeah so wadum bosumi nsien a year very significant on so mame any minuanum bi nim se kwesiada e be 6th June 6th June 11 years ago and press before bomb collar wow 11 years so we senior me senior that's 1 year doctor na me senior no baby we me senior for 1 year so 1 year 11 me one day kura me senior anyway kwesi ade be a special month and day emayen miniminu anom a yakbo ye kola 6 June we say asan be 6 June pepe kwesi ade yeah 5 June okay some fie bibli say na papa when they be say obi say be say when you how many years na edu no so na candidate account I think 16 years say be say be say aka we the chairman na we the chairman na ye me den chairman mi nua no mo a ye commission ye nyina sa abre no enim se nyame e de ye ko ba bia esombo so for Adom bosumi nsia eye a number uko Hebrew mu ana se Jewfo nhihye mu a number ejina homa nipa it is the number for man almost science is the number for man's weakness or say a number for man if we say die to sunsia no obo nipa enti onipa ejina homa insia but onipa mra yenso ededi on that same number inti sana ukoji for omo the number say yeah but samre oyenu mu no any the imperfection of man mu no na obofo a nyankopon soma no e ba say oba be hye meridin aka kire ne say nyankopon ehia wo perfection na wetumi dia yebribi inti even in your weakness sa bosumi mu no nyankopon besra amen it is a weakness bi wo so ahomre bi wo so
bribi wo so a emma wontumi mpagya ye ka kire wo se busumi nsia yi mu no Nyankopon de odum bi eto so odum no tumi sesa ne ma bebre. When the grace falls upon you or the favor falls upon you, your weakness evaporates. Enti weakness biara wo nipa so no ye ka won se busumi nsia mu no nyame esraw. Yeah. Enti na dog kan so say eye busumi a akanfo e friend no kita wonsa. Because a one weakness a day deeper. Why we are bequakuya. Yeah. But bon homodin na shaw so say. Wo be ye. Yeah. The one answer no so. Ebeba. Inti nyamishira. Bon homodin so be ye then nyamishira so aba. Boniface ye boy say what a word. This is a typical Presbyterianism. Preaching. Wow. Also for chance other persons. You are making us so proud as Presbyterians. We didn't presbyterian from Kwanda. Menyasa. Any idea. But it was the count. Also from Patrick and could be doctor. Enti me obofo no besra Mary no say nyame kan ho. Nyame kan ho. O de ka just say nyame kan ho. But na Mary nam ho no nim kra say nyame kan no. Oh, empe bebre no. Enema ni onyame hu no ye nipa ye hu ni sa o tibia na wona Mary nam ho no a wonam ho so wonam ho se na de bi asema me du ha asema me kan se na have session na wo soro no atenase se na enem panifo atenase ye nim ni omo ye wonim ka me se won kan kire me wa koku minim over there osoro cancel atenase ama ye decide ewo ewura bi ho yeah na esese ye de sa enkra no eba fa nipa so ye de fa obofo so na sana na okan obofo Gabriel special messenger of God kita special messages no call say ensuro nyame kan wo ho anopai ye ka kire obi bia wo tie ye say ti emfa ho tibia wo emfa ho esuku a obi esu ye emfa ho ejaadwo bi a obi etwa ye emfa ho efiasi bia obi da eye nipa ho ade se na ekwadwo aka no nipa mra oye mu no esese obi ka kire wo bi se ai me wo mra oye mu me wo ohaw mu ano person me kai obi aka kose kafra due a kire me eye de me wo mra emu ode mu nanso nyame eka me ho eye nka ye boso ba ye menim se onyame ka wona so ye san timu biem se nyame ye den nyame ka no bi nyame ka no ho no nyame de adom bi a ensem fata ebre no adom bi a ense emfata ebre no obi a nyame ka no ho no nyame ba onyame ka obi ho a o mano ahoden soro won ko bi a nipa ye den a untimi sesa nipa no hyebre efese wonyame eyeden eka no ho no ba ye no e no be kan say wo highly favored wo ya do ne asan ayeden ehira na okeka wie ye no obeka say enti obeye say Mary bisa asem bi na very important very o say na we be ye den na abam ti asem obofo no kan so se nyame ka obi ho a enye wo wa ho odin ene betimi di bibia ba asema obofo no ka ye say eye nyame to me. The angel said this his spirit the angel said that the spirit and the power of God will perform this nyame honhom ne to me ene bema asemo a maka kira wo no enye nipa wabre efi bosome afi fiti asia babedu sa bosome mkita bosa bosome wode wa ho ode aye bi enu baabi a wode unim de aye bi abedu baabi ahoden maamu ye empeja bia maamu ye se nyame kan ho na wogi tum se nyame kan na wo bom pese awrade kan me ho bosome mu a ene na ma wadom bi nye den emra me so na se wadom no ba me so a enye ma ho odin enye nyansa ne beye na mu honhom ene utumi ene betimi aboa me ede me afi ha akwakosi bosome dumie no emu enti eye bibia ye kan ye kase jamu mawurade na manyame nya ne opesa wode wo ye den epesa ye just e tell bia nyame ka mko tell me hu
so tell them I say I come in bi but nanya me ayi bibi kura me minim na so no onim anim de na chen me intina oyi bibi but me aka say no me hu ye oye ni o kan Jeremiah say wo minim adwene ko a me dwene wo hu nyame adwene wo hu no wanfa constitution na meto wanim wanfa to parliament emisa say sa constituency we ebusua constituency we efie constituency we adwuma sa constituency we me mom one factory one a year na mom one ambulance na nyame sise mu no anyasa but was say minim adwene ko a me dwene wo just nyame eka wo ho a na adwene na wode odwene wo ho no obeye ama ayeden abam na wo ka wo Isaiah odifo Isaiah tie aduana miense nchemu so say wo say me bo wo ma menum nyam se I created you for my glory me bo wo ma manum nyam se enti me nim adwene ko a me dwene wo ho no yade a ehye me anum nyam na obi a nyame ka no ho no onyame ani wo no so obi a nyame ka no ho no nyame ani esan wo no so ene basanso eda so anapa nyame ka ho nyame abasa ka ho emfa ho ne a wonam mu hu se nyame ka ho Ericus or say good morning, I am coming from Seshi and Adibiasu. Okay, you nyame inchira. I'm a proud Presbyterian. God bless you. Oh, you are making us attractive. Wow. Okay. I was going to do so now. Big as I can see me for who and yes, I'm born into my young show. I saw the Lali Francisca. Maya Nebeka. I see some you say when are you visiting us at Victory Fafaha? We miss you. Yeah, also my papa Victory. Yes, I do a question because Victory phone call need packet to this cry and just a question. So we are so anything now Canada answer asa. Answer. Yami asem no dozen. Yeah. Over Adom ye san echi obi abi. Adom Darkwah me pe won ho no say o say tema mo keka nyina na odwene ho na ohwe the doctor keka nyina no so odwene na watimi ba ko bi dia ba. Ba to yenko. Yeah. Over Adom enchia no ebae no na eyade a esombo. Den tina nkasa obofo na nkasa se Mary, you are highly favored. Why? If we say obofo no say what kind in other places no be in where did Joseph now? Or see I stand in the presence of God. Eya me gina nyankopon ba bia nyame wo no e ho anam gina na nyame ntan nyin nipa ewiase kakrakei na wabod nipa ba ku din say ye nko ne ho. Eti obedu ye no nchia na ode chia media personally me gidi say e yo no Gabriel no ankasa. And the walk out to the Mary say, Mary, we are special power. If you say me tina nyame nchen on time money pedin sa. But to the was that bodin say, ye mesra. You are highly favored. You are highly favored. They say you okay be a president no Malaysia. President na abobidin na yes ama baby you must share abobidin just I am highly favored. Yes. You be a body. And yes would you to a pastor say let's discuss this guy, this man. Yes. Yeah. It means you are highly favored. It's or the Sanchiano man say, hey Mary, I mean what's some say yesia e was soro meeting mu a yetumi boldin say Mary yemfan krasi enkoma no. Yeah, it is deep. Okay, but oto asuka baby senior Dr. Khan was it do not be afraid. Etoda eya na ehu boyen e wo bra nyame dom abayen so eti nyame dom no abayen so anka e wo senka yetumi ye exploits yetumi ya niema ne akese de ya wawade nanso ehunti yentumi nko yenim. Yeah, ehunti yentumi nko yenim, but waka kire yen Bible mu 365 times was don't be afraid. Memu press before kweku ewo mu no nchia ba ko ye mede ye men's fellowship for nchia munsuru papa bi asa na omo ye end of year na on time men's fellowship no, but otis omo ye party no okobi no kobi you finchia no nti sofu shia no o ka say munsuru o
ɔsi ye mo hu kura obo hu aka party no ka abono mame fa bibi ntum em say medical ka bibi say ma obi atuma dwele so say aye hu mbombo ayo aha kita wo say July okay te pa mo cho okay so ye de nya se pa aye hu mbombo kita wo say July mama Juliana opoku mempe gidigidi bia medase that's nyami baba nyami sha that's musisi yensa yini je eno ne mama kai mama Alice mama Alice auntie ya de wo ho pa mama obe frosisi ya ya eti o de sankra no man se ma ye mu eno ka kire ne se nyame tumi ebeba so ama wanyinsan ba ewo yefunu mu so for adom ye nim ne nipa nyina nim nia medical science nim ne se ansa na oba be nyinsan no age se be ma ne oba ahia na we dia bibia sa ama so na preko pe u be nyinsan on se kojo se ya dia ye won so kojo hwe se ne enchia no koye na se ne Dr. Grant san twen ya bizinsra mere se enchia be ni encha beni I mean maybe baby ameti amedwene me ho ohiani wa baby say the insuta me ho kire me obi asimesi wa dan po be han kronya han ye onyante ne ho kwa no betina be me ho ade ne ma ye nwie ye enti utu se na tadwe bi da Mary so but ni nyina mu no oti just da bi enye me wo mu no enye ho nche ani eto de baby kala sumdwe nka but nya sumdwe na wo mu na because nya sumdwe mu kra enti no me hu se baby a wo de fia wo de ban say na Mary na wo ni good condition mu say ne ho ato no ansa ne be say asumdwe nka no na say ma wani nje ba na nyame ya onim ne a obeye no de na wonim de obeye ti obofo no so ya kire ndada se nyame ambodin dia wo ye special amapa ye bia na wo so wutie ye nyame ibo wudin bra wutie nyame asemi ne awonam mu condition na wonam ne nyina no nyame so ebo wudin onam ye so ena na osma gebe but ena no pay de wasma me ne doctor ne yempamfo yi e wo fie ho e bra wutie ye nyame kasa kire wo nyame kan bi kire say men nu madrongu sase me nyame me kan ho na wonam mu no emfa wo nko ka kuma to yem ewie mu nyame sakra na anadwo achi no adebechi aso for anything bremu kakra na yenko point ni na apie wi o point ni Dr. Dikaka say me say o say so session so unze ono no ye president no unze ana session ye share local session first na ye wa beautiful say ye to safra wa ogwa ko gate na wa dwendwen sem bebre hu ina na ko so ntia mpenipo to safra me na enye local session si a the more also session edwin mbere hu nti baba points ni apie ampa points no dey apie ebizu san ewu mu etebusia se ne ye kan ka akoma to yem enche bi ebekwa akoma no se ne ya mani pa ba miensa bi nso akasa na fe ewia ya bompa se sa bosumi divine visitation na ye kan ho asem no erade mamenso so you bofu bi mamme you bofu bi mamme nyambe fa nipa so abesrawo be kan akoma to yem amwanya enda so ya yango point ni na san ya baba point na san yango so de onyu no nya 2 weeks ade ama eno ano no yesin kofu bi aba homa no so bebre ntima yesi betumi afa ba kun bi nu bi ana yenye omo so adwen kire wa homa no so onyame asomdwe enkan wo befre wo 0302216562 ana 6561 wo your friend for woni madom mandada 0302216561 another 6562 once between the wadwenkyere aba na ye kan say bosumi ya nyame esra enipa mfa say I am special. Yes, I am special. Who so you special? Because when who so you special, obi ayi who we special ntina bofo no so baba srawo e wasakwana so Gloria Darkwah or say God bless you all. God bless you all. I am watching you from live from Belgium. You nyame shiramu. Ebi frɛ if you are da bi nso e wo Belgium. Ni nyina eye. What did you Gloria Darkwah? Say me ba penny the Gloria Darkwah, but we know no Darkwah no no. That's him original who Darkwah da. Mary
Eva Wilson, I say, I am watching you from Germany, you, Yamin Shlamu. Moyes, I know when Yaniaji say, Mozo, Munyaj Madan, who I want, I want to see Yamiasum G and count. And now some drink also. But you, a frost and a hand of free. Oh, from coffee item because if you win about Coffee, Uniba, could be Yanko. Of what point today? Yametiasi. And you pay Yamin Shamo Papa. Amen. On come Papa, Jimmy Muti. And no Kora Moka chain, Chachamo chain. Yamin Mamma was in on what in tea. Yam for I know. Kasaya or can yam for Abba. Name for Yajuma. Yazayo, Nemi Yazi, I own Papa. Kunkuma Dawson, Pana Dawson, Lawful, Muntiafu. That's it. Yamilizim, when you major, when you know, when you mission from Conquenzim. Amen. Amen. God bless you. I'm was saying Yamiasumji and Kamunina, and I must say, I'm my. Well, I was Yamiasumji and count. But I froze and him out with you. But your friend is Selina, and because it's Russia. But your Russia, I'm a Ghana, Russia, and I say, Ghana, Russia, you, but your young. Pacho, what's the same discussion? Pacho was in old church, most say, first month, both when the best marrying come. Yeah. And Pacho, I think because, first my children or starting young Yana. Hello? Hello? 6 months, no, that's because 6 months, no, I'll start to fire for Nana. Hello? Come on, some what's why? Because from 6 months, no, book up it, no, from 6 months, my pato, ever quite say. You, baby, all day, queer, mess up, I hope you, why? Oh, that is but it's mean you know, see, I know no one can see any, but obviously, one, and would the photosynthesis, you business one, why? Okay, but what was the message you encounter? I come so suffer. Yeah, but show me too. Where you do kind then young coupons, stand up place or the young French. Yeah. Near Faso, I'm our Yako. Me that's it. Do you know, mammy? Amen. You can send your men on our better children. Yeah. Watch you know. I mean, I do before for better one name one. Do you know, mammy? Your mom. Obey your mom. The film that I teach you as a man can see. And I bosumi, a bosumi, Bosumi, anyway, in Shirabosumi. Your strada bosomi. The air can say, Obia on any young coupon tematic. Bosomi and Sra bosomi. Say, baby, I fear seno on Kai, no sorry. Now on Kai saw before you ho. Now, sir, or before no, and a bon home by. Yakoda, ye knew you want so share. A basaka see been a diet, so you're sorry, so. And in Yamia, Yankaya Buffo, away a man. That's it. I mean, some. Yamiasu Jinkao. And council. Nanka aduna from Fetchie for the most to the winner. We used to team at the Castle Bay Nakafano, the Casafico. And a pain, Yamaka, oh, national model brain. 6 months, me a 6 months. So we are Christian, that's our old brown once Minyamia, and you shock us at the mouth. Could you be no mutimia 6 months to him? Need any chief one year suffering made Romudia and a pay the market for the Esmonoma to Biano. When you remember also Abama, your chief or not Friday or Jesus Christo demo. Amen. 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 You can't say glory. I don't know. Say I am working. I'm not. Hello. Hello.
Nyame aso dwen kan. Oh, beba. And count for why? Ya for why? Yo. Oh, o ma me na ka fi azu ye. Ku so why? Mr. Adom Darkwah. Ọ̀sán Mami. No one can say something. Come on, let's do it together. But you, match a merchant, we are five of one bra. You, Medasi, Namichra. That's an uncle being the Concord. On the Rema. Nanyanko has been engaged, Rana, all these very soon. All said in women and the man, and my children. But I am not 5 years. We come and see. Who pray upon one. Amen. Yes, Nyame shall unto Julie. But who was the last person? Nyame asum drink count. But you want to make us say now, Fifi. But I friend Mama Tiki. Mama Tiki. Mama Tiki. Tiki. Mama Tiki. Yo, Belasi, but you ain't cousin. But Nyame asum drink count. And council. Nyame shall. Any situation, yeah, Muslim story and the panel. I didn't have the million. I go to Mamma. I was studio. So far, the morning, which I am crying. If you never go to anyone wanting, yeah, I mean, I didn't know. Yeah. So, we are going to the office. I want to say, I want. May I do? That's papa. Yedi afrefo nyina bisi ya damas papa se monso mutimi efre na moba so nyame inshira papa ma mena so kan say ubitma bibi ase ni asof Dr. Kan no eye nyame inshira nyame adom ene ba wo so ma utimi eye bibi enye wankasa wa hoden but so yemfa sima back wi na de 2 minutes na bompa na yeko Dr. Mami sanka bi mu say me correct earlier statement bi kan say sabusumi enye kita wonsa ehummomo ayehummomo ha July mo na ye kita wonsa now sabusumi nsia ye kan enye Ghana enye the current calendar ye use ewo ye wiase busumi nsia ho asem na ye send a rabba could be baby I no person tea me yeshos baby or person or tree adrenisi so no say bosabo so means ya no dia eye den na 25th ha yan kan si su dia say ya wo yesu December 25th no enye sabo so me no yan December na ye nim no ye sa da no na wo yesu mum ya kan wa happen emo eye da ye di si ho ye di kai yesu na woda aha mamenka be kwaku ne aka nyina ne se bosome ensia bi mu obofo kosra Mary ne tia wa mu ne aka ne se Ewurade ne waka fa me ho no me nso me bosome ensia ni na obi da bia betimi ayo bi bosome ensia January betimi ayo bi bosome ensia March betimi ayo bi bosome ensia ne aka ne se ye de bosome ensia na si ho a ye de kire emre bi a onyame bofo ekosra abayewa bi ekosra nipa so ati ase enti me so me bosu me nsia mu ne wonyame aka fa me ho no embrem anu akeke ye kasa sabri ya Ghana ha sei ekobo nunum yi ukọ America anyi nunum na ekobo Australia kra de Australia ade achi kwa mamo ya koda ade achi o ma watchna enti no ene ese odo adwen kosna se na ye kan se enne Ewurade menye bosu me nsia that's the thing na Ewurade besra me me person me can say from the day obofo no besra Mary no from that moment na enonyinsa na question will be say no but wo hwe bosumi nsia e wo Jewish calendar mu a ye frɛ no Elul bosumi etoson ye Tishre bosumi etoson wotwe ye Chesvan bosumi etoson akron ye Keslev a person otiase say ye ni mams no any name Jewish mans no any yet the Jewish calendar any name say Jewish calendar no in 12 months and making it's a different from calendar you used to say it is what the calendar ebe calculate Bible now say the month just the simple issue say the 6th month and above for no best rano and Dr. Kan say 6 months no betumi aye any time for you e be 6 months from when from a be a brea ahokyere bi ba wo so
wo enti ehɔ na wo kan wa adifi sɛ ahokyere ba me so na ahokyere no ba me so no bosome eto so nsia mu no enti emfa ho the particular month ɛne ye ka ho asɛm na sɛ ɔsɔfo sɛ ɔde kɔ Bible kana ma professor mo de saa theological we say ne bemu a Bible say dakro nyame sɛ eviapem saa ɛne eviapem kura ya ne sɛ dakro enti sɛ na yebu ye nna no nyɛ sɛ nyame kura nna no ɛtie enti no ye nyame saa nyama no ye nyame na wo de agitum sɛ nyame be esma obi besra Mary na won so pese nyame besra sima ba akwa busia ye nyina ye mompae baba ye ma ya ne se ye mompae se Awurade bosimi besra o my Ghana besra ya safu besra ye busi Awurade besra ye bosimi ye Awurade besra ye bosimi ye Awurade ma enye ye nsa hwe bosimi Awurade ya rembe mu wiase mre mu Awurade ne ekosi mu Awurade besra ye se o my besra ye Awurade besra ye ewo Yesu Kristo de ne obibia wo tse ye won sra no ba e de je ba wo ka wo ma ho oh Jesus Awurade besra ye Awurade besra me 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 o besra me Awurade besra me etipoja for Awurade besra ye ewo yes ni Awurade besra me o besra me besra me Awurade besra me ewo yes dream 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 abusia biara won na ebo mpai but me mpai bo nyina ne say o bompai say Awurade bosmi besra madwuma besra me fie besra me ma obi da hospital Awurade bosmi besra me Awurade wo sra na osma obofo a ode asomdwe na eba Awurade besra ye but yes am I be ye mompai oh Jesus ala besra ye wo ye djuma mu say wo ye sonde mu say wo ye fie Awurade besra ye Lord visit us oh God in the name of Jesus ewo yes remo Awurade besra ye ewo yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. About 20 seconds. Over Bompay. Obi baby ocean emu aye den ese nyame besra no we wi another cancel 30 seconds long so asoso baby obi so da ayare Dr. A.S. Weni by nyame srem ebemu abeyi so yenko Order for baby I will be amoma ye mompae osro hene wow we El Elyon the most high God the most high na hunu efri sro nia ekoso nyinara eni obiara ne ho akere no obiara ohaw bi da ne so obiara mane bi ewo ne so o Awurade wo se wo soma Gabriel e ma obeka kire Mary se osro nyankopon no the El Elyon we favor no waba wo nchen ne efri se odene dum bi eto so no wayi wafri amane ne anim guase ne ye ka ne ohaw bi mu Awurade ensro bi sa amaye ene anope Awurade ensro bi sa amaye ene ewie na ji ene wie baby biara wo wote yenka wo wiase afana nyina Awurade nsraw Awurade onsraw kronkron no onsraw ofo dum bi ento wo so nia ayese niema nyina ebu abon na wo baby a wo fa no Nyankopon ebesesa niema ma na Mary bi sa se ebeye den na abamusa na wo se osuro Nyankopon ne honhom ene ne tumi ene beba so na abamusa ene yabo mpaye ma obi biara wo tie ye se nyame honhom mra wo so nyame tumi emra wo so nyame abasa emra wo so na onsesa shebre onsesa niema nyinara emma ewo Jesus Christ dinimu amen wa wosra nkrofo a wosra won nkrofo a wosesa wo mo wosesa Mary kasa tumi bi ba Mary so nti okosra na nesiwa Elizabeth no na adom bi awo so Awurade abom paya no pay wo bibia wo tie se won sra emra wo sisa obi kasa sisa wo Jesus sisa obi enum kasa sisa obi shebre
wona wotutu sebre sisi kopisi sisa na ma dum bimra ma ya dance die noso essence wa besran eja oba eno nkronkron die mu amen amen sana me ko ma menche ma mi o se otie ye program e dey birthday mama Darkwah misa oh yeah mama nyamishra Teresa police officer or that ono so tie nyamishra that's right abusa for edama se mbabe boy ma medini ko abusa ene osofo okunini Kofi entry any day man of for Kubas Baba Wahana osofo Enusin Isaac ene waka wonyina se wa mensa medi wanim Charles Kwaku Adom Darkwah they say the name ami ewu men you feeling fear fe obetri bishop nka se ya ne depa no de eden so eba nyame nshira oda se nso ebesan ehia bye bye Jim FM